Kari Israel kalalong kabalapan kere lada jia baka Iran ka hertma hakano kono kopor kajing pun kere ka Israel kadai hadin baka Iran kala berngam bersit ya ka Israel ban hertma hakano kono kopor klem da pentip lupa nakaliang ka Israel kala pensange ya lagi jongki officer sipai jongka ki bamut balecang kai suari syabari bad kala pawan pairu ya ki sipai jongka ki badon menta hajajia bad Azer Baijan. Nakaliang ka United States of America kabadai ka paralok bayajan jong kari Israel. Kalanang penbon syuk kitiar tma sa Middle East hakabalawan poi saka submarine bad ki jahat ki bakit yaki lingsun F-35C fighter jets. Ka US Defense Secretary of State ka Lord Austin kalaong baka United States kanya daya ka Israel da kano karukom ru da ka ba penkran syuk yaki bor sipai bad ki tiar tma ha Middle East. Kajing berngem ka Iran ban hertma ya ka Israel kadai hadin kajing siapa niap uha ka Hamas teran haka life way dari umana ben news nam arajar arfusau haka bana kaliang ka Iran kala kena badai ka Israel kabala jakatai ka kam haba pai pat sakiri kum ka France England bat Germany kala pen pawe kajing bom don liang jongki halor kan kajing ya kajia ha Middle East da ka mamaham ya ka Iran bakam dai ban hertma ya ka Israel bat baro kinong Israel kibala bol da ka Hamas dai ban pelaj no laban pengen mawang ni bahaka step perangap jong kan nyau dari ubanai besi pau usdam hajar fulai haka por baki sipai Israel iklam poi perkat kila no Hamas kibadon kumbalai hajar ngut kila her temakan san ya kari Israel kabala penyap yak si hajar sis pa lai po kandai ngut kinong Israel haka ba reus pa kandai posan ngut kidai kiri upaj ba lai po perangut ki kenarit lai spa nyau lai ngut ki boryada bat nyau ngut pat kidai kibom dai kinong Israel.